美国的总统大选了后，罗西亚伫初九出动145台无人机发动攻击。同一时间，乌克兰嘛将对罗西亚的本土发动无人机的攻击。美国的总统当选人川普初七已经有甲罗西亚总统普京讲过电话，来讨论乌俄战争。 互无人机攻击过了后，面家厝炸了，居民来回找找无摕到的物品。罗西亚初九对乌克兰发动无人机攻击，拢总发射145只，创下战争中一摆暗时攻击的上悬纪录。乌克兰南部钢市奥德萨真侪建筑物受损，也有2个人受伤。Как было? Было страшно, что звук, потом затихающий звук этого мопеда, и все, сюда уже контакт непосредственно в этот дом. Ну, а меня это так взрывной волной на полу нашла. Это секунда. 乌克兰空军表示，已经拍落62架无人机。乌克兰随后也对莫斯科等6个地区发动无人机攻击。罗西亚国防部讲，炸落84架，也毋过因为其中一挂无人机瓦近，造成2个主要机场暂时关起来。乌克兰总统泽伦斯基指出，罗西亚顶礼拜使用800多粒导引炸弹，大约600架无人机，加我20粒各型飞弹攻击，佮一摆呼吁美国提供防空系统。 Тут у Європі на континенті достатньо ще систем ППО, які можуть забезпечити Україні справді надійний захист. І це не можна зрозуміти, коли ППО просто стоїть. Стоїть без діла тоді, коли кожна система може врятувати сотні, а то й тисячі життів. 另外一方面，华盛顿邮报引用知情人士的讲法，川普初七已经甲罗西亚总统普京通话讨论俄乌战争。川普建议普京唔通升级战争，佮提醒伊美国伫欧洲有真大的军事安排，同时也提起乌克兰的领土问题。川普向普京表示，有意进行进一步的对话，两者针对俄乌战争的解决方案进行讨论。川普捌伫选战期间表示，会伫1天之内结束俄乌战争，不过并无提出具体做法。公司新闻台为您报道。